деҳаи Пунук дар шимолии Тоҷикистон дар ноҳияи Ашти вилояти Суғд ҷойгир шудааст. ин деҳа ҳамсарҳад бо деҳаҳои Чочи вилояти Фарғонӣ кишвари ҳамсояи Ӯзбекистон буда аз маркази шаҳри Хуҷанд 150 километр дур ҷойгир шудааст. фарорасии фасли баҳор дар ин деҳа дертар аст. баъд аз 10 ё 12 рӯзи бедоршавии табиат дар дигар минтақаҳо баъди шукуфтани гулу сабза дар ин деҳа ба амал меояд. сокинони ҷамоати Пунук ва деҳаҳои он низ дар аввали баҳор иди миллии тоҷиконро ҷашн мегиранд. дар моҳи март сокинони деҳа якбора якчанд идҳоро ҷашн мегиранд, аз ҷумла иди сада, баромадани гули қоқо ва гули каҷгардон дар ин ҷо хоса таҷлил мешавад. дар баробари ин дар деҳа шукӯҳи иди Наврӯз дигар аст. ҳола ҳозир дар ҷамоати Пунук ки 6 деҳа ба он тобеъ аст, дар ҳамин деҳаҳои аз деҳаи Ғоҷ, Кӯпрбошӣ, Даҳана, Навбунёд, Сарвак, Дашт, Пунук ҳамин ҷашнҳо хеле хурсандиовар қайд карда мешавад. дар маҳаллаҳо яке аз ҷашнҳои ҳамин бо шукӯҳ ҳамин хел халқ бо тамоми ҳавасу орзуи худ ҷашн мегиранд иди Наврӯз аст. иди Наврӯз маҳалла дар деҳаҳо яке аз хусусиятҳои ба чашмрас намоёни он шинондани дарахтҳо дар иди Наврӯз, сафед кардани он ва пухтани сумалак ки дар ҳамин маҳаллаҳо ин ҷашн гирифта мешавад. яке аз қадимтарин урфу одат ва анъанаҳое ки дар аввали фасли баҳор ва иди Наврӯз сокинони деҳа иҷро мекунанд, ин дӯхтани қуроқ мебошад. занони кӯҳансол дар як хона ҷамъ шуда дигар занҳои деҳаро ба дӯхтани қуроқ даъват мекунанд. маънии қуроқдӯзӣ дар ин деҳа ин изҳори дӯстиву рафоқат ва ба дигарон маълум кардани омадани фасли баҳор аст. занони деҳаи Пунук ҳамин бо дӯхтани қуроқ, ҷойпӯшҳо, рӯи ҷоҳо барои арӯсҳо, мо чимилиқ мегӯем, барои сохтани чимилиқҳо аз ҳамин латтапораҳо самаранок истифода мебаранд. яке аз хусусиятҳои беҳтарини ин дар он аст ки омадани рамзи баҳор дар он таҷассум мегардад. аними омадани турнаҳо, аввали муждаи аввали баҳор омадани фароштурукҳо, турнаҳо дар ан ҳамин сохтаги қуроқҳо нишон дода мешавад ки ин яке аз рамзҳои аввали баҳор мешавад. дар аввали баҳор занои деҳаи Пунук ба дӯхтани қуроқ мегӯем. мо ҳамин қуроқ кати занои деҳаи Пунук машҳур аст. аз ҳамон чойнакпӯш, ҷойпӯш, болишт, кӯрпача, ҷойнамоз ва чимлиқҳо месозанд ва дар он ҳамин рангҳо истифода мебаранд. самаранок истифода мебаранд ин рангҳоро барои он ки ҳам латтаҳо бекора майда бекора намерад. ҳамин латтапораҳо дар арӯсҳо, дар тӯйҳо мешавад ки ин ба якдигар пайваст кардани тақдири ҷавоно нишон дода мешавад ва он ҳар як арӯсе ки мешавад дар деҳа албатта дар вай ё болишташ, ё ин ки кӯрпачаш, ё ин ки чимилиқаш, ё ин ки ҷойпӯшаш аз ҳамин сохта мешавад. дар ин деҳа 2 нафар занҳои кӯҳансол, холаи Динисо ва холаи Кибриё, ҳар сол вақти фарорасии аввали баҳор наберагон ва фарзандону ҳамсоягонро ҷамъ намуда ба онҳо дӯхтани қуроқро ёд медиҳанд. дӯхтани қуроқ дар иди Наврӯз байни пиразанони деҳаи Пунук анъана шудааст. занони кӯҳансол бо нияти аз байн нарафтани анъанаҳои миллӣ духтарону наврасони деҳаро ҷамъ мекунанд. модарону хушдоманон қаноатманданд ки пирони деҳа ташаббуси некро анҷом медиҳанд. қуроқҳои дӯхташударо ба дугонаҳо, дӯстдоштагон ва мардони оилаи худ тӯҳфа мекунанд. инчунин сурудани шеърҳои эҷодиёти даҳнаки халқ дар вақти дӯхтани қуроқ одати дерина аст. رخت از دیل برم غم را
بیا لیلا بیا لیلا شکستی شیشه جامه نکردی عهد پیمانه مگر یارت پشیمانه بیا لیلا بیا لیلا مگر یارت پشیمانه بیا لیلا بیا لیلا. عادتاً وقتی جمع‌شوی زنان میانسال برای رعایت احترام پیرانسالان پایانتر در پیش ایوان دیگر جایگیر شده یکی از عنعنه‌های قدیمی دهه که بین زنان شناخته است با گلدوزی کردن رویمال‌ها مشغول می‌شوند. آنها رویمال‌ها را با گلدوزی‌های گوناگون خوشرنگ آرام می‌دهند. نامش را نیز خودشان ایجاد کردند. گلدوزی درویه، گلپرتوی چشم بلبلک و گلدوزی خوناب که هر یک نقش رمز و مضمون خود را دارد. نقش‌های گوناگون که ما این رویمال‌های همش آرام می‌دهیم. با گل‌های درویه، چشم بلبلک، خوناب، سرخورک و مانند اینها گل‌های گوناگون که رویمال‌های آرام می‌دهیم که ما اینا در جشن‌ها، در توی‌ها، در مرکه‌ها با دامادها یا اینکه شخص‌های از همه عزیزتر ما با تقاها یا اینکه عمک‌ها رویمال‌های زنانه را باشد با مادرها یا اینکه خاله‌ها ماها چیزی از همه عزیزترین خود ما گفته می‌دهیم. این یکی از قدیمترین چیزی اجدادان ما به حساب می‌رود که همه اهل عائله همین دهنده زندگانی می‌کردگی ها قریب که همه همین نقش‌های اجرا کرده یعنی که دست دوزی کرده همه های گرفته برآورده با یکدیگر تحفه می‌کنند. از دوره‌های قدیم ساکنان دهه با گلدوزی‌های گوناگون در عیدهای ملی با یکدیگر سخنان شادباشی می‌گفتند یا عاشقان اظهار دل می‌کردند. زنان راز دل خود را در رویمال‌ها با رنگ‌های گوناگون می‌آفریدند و آن را در عرفه نوروز به همسایگان و اهل عائله‌شان تقدیم می‌نمودند. من این نقشی که حاضر ما دوخته ایستاده نقشی دادر و خواهر میگوییم که این با یکدیگر مهر محبتی پیوستگی یکدیگر رو نشان داده شده است. من این نقش هاش دادر و خواهر میگوییم. من این نقش باشد در رویمال‌های زنانه بسیارتر استفاده برده می شود که این رویمالی درویه میگویند که بسیارتر اینا مادر کلان و مادرهای موها استفاده میبرند. من گل‌های گوناگون درویه میگویند این روشم فقط یک خیله گل‌ها که او داده شده هر دو طرفش هم نگرد یک خیل گل مینمود برای همه هم این نقش گل ما درویه میگوییم. عید نوروز را در دهه پنوک نیز با سرودخوانی و شعرخوانی ها در وصف بهار و بیدارشوی طبیعت جشن میگیرند. پیرزنان نبیرگان را در وقت گلدوزی و قراقدوزی جمع نموده از آنها شعرهای نوروزی را پرسان میشوند. صد برگ خندان گشته است، بلبل غزل خوان گشته است، عالم گلستان گشته است، در عید نوروز فصل دلافروز. شکر صلح و شکر وحدت میکنیم، شکر امن و شکر دولت میکنیم، شکر سال پرنیاز نوروزی، شکر سرسبزی ملت میکنیم. آفریدن معنی های زندگی در رویمال‌های زنانه و مردانه عرف و عادت ساکنان دهه پنوک است. آنها در رویمال‌ها نقش‌های دادر و خواهر و خوشدامان و کلین را دوخته وقتی خانه‌دارشوی عروسان تحفه میکنند. مثلا این رویمال قاینوی کلین میگوید. این از همون قدیم الایام این عنعنه شده برای دهه پنوک ما اومدگی. مثال این وای گلهاش وای چی مقابل مونده شدگی. برای همین هم اینا قاینوی کلین میگوید. جشنگیری عید نوروز در دهه پنوک بعد از سالهای 90 آغاز گردید.
пеш аз солҳои 90 дар ин деҳа дар вақти аввали баҳор боз дигар идҳо буданд ба монанди ҷашни садаву ҷашни лола, аммо ин идҳо аз байн рафта буд. баъди соҳибистиқлол шудани тоҷикистон ин идҳо боз аз нав ҷашн гирифта мешавад. халқи тоҷик аз қадимулён ба худ хос анъанаҳо ҷашнҳо дорад ва ин ҷашнҳои сада, ҷашнҳои наврӯзӣ, ҷашни лола мегӯем ки ин як вақто аз байн рафтаг буд ва модаркалони мо нақл мекарданд ки пештар ҳамин хел идҳо буд, аммо мо намедонистем ки иди ҷашнгирӣ наврӯз, ҷашни сада, ҷашни лола кай мешавад ва хурсандиовар аст ки баъд аз солҳои 90 ҳамин ҷашнҳо аз нав эҳё гардид, аз нав он бедор гашт ва хусусан баъд аз соли 95 ва 2000 сол сар карда дар деҳаи мо, дар ҷамоати пунуд ҳамин ҷашнгирӣ иди наврӯз хеле хуб ҷашн гирифта мешавад. пештар нақл мекарданд ки дар ҳамин вақти иди наврӯзанда байни мардо гирифтани гӯштин, бозии хурӯс, ҷанги хурӯсо ва кашидани қувваозмои мардо ва ба лола рафтани занҳо, дар тӯҳфа кардан ба дӯстдошташ додани гули лола, ҳамин хел анъанаҳо будагӣ. сокинони деҳа имрӯз аз кӯҳ аввалин гули каҷгардонро оварданд. ин гул дар деҳа рамзи баҳор ва рамзи иди наврӯз аст. имрӯзҳо дар ҳар маҳаллаҳои деҳа наврӯзро бо пухтани суманаку гузаронидани маҳфилҳо ва бозиҳои варзишӣ оғоз карданд. дар баробари ин ҳар яки онҳо дар рӯзи нав ба мардуми тоҷик иди наврӯзро муборак гуфтанд. بیایید ای رفیقان، نوروز آمد، نوروز آمد، نوروز لاله‌زار آمد، نوروز نوبهار آمد، به دهقان وقتی کار آمد. بیایید ای رفیقان بازی کنیم، از بازی ها چون شادی کنیم. نوروزتان مبارک مادران، پدران، خواهران، دادران، اکایان عزیز.